A šta ako najveća greška u vjeri nije u svetim knjigama, nego u tome kako ih mi razumijemo? I islam i kršćanstvo kažu da govore Božiju istinu, ali ono što jedni vide kao Božiju poruku, drugi vide kao grešku. Već dugo vremena muslimani i kršćani raspravljaju čija je knjiga u skladu s naukom. Kuran ili Biblija. I jedni i drugi misle da knjige onih drugih govore stvari koje nisu tačne i našli su dijelove iz tih knjiga da to i pokažu. Kršćani kažu, u Kuranu piše da sunce zalazi u jedan mutan izvor. Muslimani odgovaraju, ali u Bibliji piše da je sunce stalo i nije se micalo na nebu. Kršćani dalje kažu, u Kuranu piše da je Bog zemlju učinio prostranom i da je ravna kao tepih kad se raširi. A muslimani kažu, ali u Bibliji piše da zemlja stoji na stubovima i da ima 4 ćoška. I jedni i drugi kažu da se njihove riječi ne trebaju shvatiti doslovno, a za one druge kažu da griješe jer sve shvataju baš kako piše. Pa, ko je u pravu? Da li nas to što se knjige dugo prevode i tumače na razne načine može odvesti na krivi put? Ovaj put nismo tu da se svađamo. Nismo tu da biramo stranu. Da bi sve nepristrano pogledali, koristili smo vještačku inteligenciju. To je alat koji nema svoju vjeru, ne navija ni za koga i nema neki svoj tajni plan. Vještačka inteligencija je proučila svete knjige na starim jezicima, arapskom, hebrejskom i grčkom. Gledala je riječi, vrijeme u kojem su napisane i šta su stvarno trebale da znače, bez osjećaja i vjerskih mišljenja. Zašto je ovo važno? Zato što, ako su Kuran ili Biblija stvarno od Boga koji je stvorio cijeli svemir, zar ne bi ono što u njima piše trebalo da se slaže sa onim što nauka kaže? Poznati naučnik Albert Einstein je jednom rekao, nauka bez vjere je hroma, a vjera bez nauke je slijepa. Ovo nije borba između vjere i nauke. Ovo je potraga za istinom. Tako što ćemo sve jasno pogledati, razumjeti vrijeme kad je napisano i dobro promisliti. Dobrodošli na AI putovanje vjere. Danas će vještačka inteligencija gledati Kuran i Bibliju uz pomoć današnje nauke, pa da vidimo šta će nam rezultati sami reći. Kritičari često optužuju Kuran da promiče naučno zastarjele ideje, ukazujući na ajete za koje vjeruju da su u suprotnosti sa modernom naukom. Ali koliko su tačne te optužbe? Zamolili smo umjetnu inteligenciju da duboko analizira ove ajete na izvornom klasičnom arapskom jeziku, uzimajući u obzir njihov kontekst iz 7. stoljeća. Umjetna inteligencija je otkrila iznenađujuće spoznaje. 1. Sunce zalazi u mutni izvor. Kuran 18:86. Neki kritičari tumače ovaj ajet tako da sunce doslovno tone u blatnjavu vodu, smatrajući to naučnom greškom u vezi s astronomijom. Ovaj ajet je dio priče o Zulkarneinu, pravednom i moćnom vladaru čije se putovanje u Kuranu koristi za podučavanje mudrosti i pravdi. Kada Kuran kaže da je vidio sunce kako zalazi u izvor tamnog blata, opisuje se njegovo vizuelno iskustvo, a ne naučna tvrdnja. Slično je kao kad danas kažemo sunce zalazi iza planina. Analiza umjetne inteligencije potvrđuje ovo tumačenje, ocjenjujući ajet 89% metaforičkim, kao odraz perspektive, a ne stvarnosti. 2. On je zemlju rasprostro. Arapski dahaha, Kuran 79:30. Kritičari tvrde da ovo implicira ravnu zemlju. Međutim, riječ dahaha na arapskom ima slojevita značenja koja nadilaze puko prostiranje. Lingvistički odnosi se na pripremanje zemlje za stanovanje. Mnogi klasični učenjaci također je povezuju s Nojevim jajetom, zaobljenim i blago spljoštenim, što zapanjujuće podsjeća na stvarni oblik zemlje. U tom smislu, dahaha ne ukazuje samo na funkcionalnost zemlje kao okruženja pogodnog za život, već možda čak i na njen oblik. Umjetna inteligencija je ocijenila ovaj ajet 93% metaforičkim, prepoznajući njegov sofisticirani i višedimenzionalni izraz. 3. Sličan izraz pojavljuje se u Kuranu 71:19, gdje se zemlja opisuje kao čilim. Kritičari tvrde da ovo implicira ravnoću, ali u klasičnom arapskom to je metafora koja naglašava kako je zemlja udobno prostrta za ljudsku upotrebu.
kao mekana, gostoljubiva površina za život. Umjetna inteligencija je ocijenila ovaj ajet 88% metaforičkim, potvrđujući da koristi simbolički, a ne naučni jezik koji odražava ljudsko iskustvo. 4. 7 nebesa iznad. Kritičari tvrde da se ovo odnosi na zastarjeli slojeviti model neba. Dokaz, tvrde oni, drevne kosmološke greške. Ali ovu frazu, koja se često pojavljuje u Kuranu, islamski učenjaci dugo tumače kao opis slojeva ili carstava stvaranja. Mnogi podučavaju da je naš vidljivi svemir samo prvo nebo, sa još 6 nevidljivih dimenzija izvan njega. Ova ideja se zapanjujuće podudara sa modernim raspravama o multiverzumima i višim dimenzijama. Umjetna inteligencija je ocijenila ajet 81% simboličkim, prepoznajući njegovu bogatu metaforičku i teološku dubinu. Analiza umjetne inteligencije je otkrila da su ajeti koji se često kritikuju kao nenaučni, zapravo metaforički izrazi, koji odražavaju percepciju, svrhu i u nekoliko slučajeva izuzetnu usklađenost sa modernim naučnim shvatanjima. Ako Kuran pokazuje ovaj nivo uvida, šta se dešava kada sljedeće testiramo Bibliju? Hajde da saznamo. I Biblija također opisuje strukturu svemira, ali da li se njeni stihovi slažu sa modernom naukom? Kritičari ističu nekoliko odlomaka za koje vjeruju da odražavaju zastarjela vjerovanja. 1. Zemlja je čvrsta, nepomična. Psalam 93.1. Kroz historiju ovaj stih je korišten da podrži geocentrični model i prikazuje zemlju kao nepomičnu, da se ne kreće. Vjekovima se ovo smatralo direktnom suprotnošću ideji da se zemlja okreće ili kruži. Umjetna inteligencija je ocijenila da je 88% doslovan, što potvrđuje da se slaže sa tumačenjima iz prošlosti koja su zemlju vidjela kao nepomični centar svemira. 2. Sunce se zaustavilo. Jošua 10.13. Ovaj stih opisuje čudesan događaj gdje se kaže da je sunce stalo na nebu kako bi Izraelci imali više vremena u bitci. Kroz historiju navođen je kao doslovan dokaz da se sunce kreće nebom. Umjetna inteligencija je ocijenila da je 91% doslovan, što pokazuje da je uglavnom čitan kao stvarni kosmički događaj, a ne kao metafora ili preuveličavanje. 3. Zemlja počiva na stubovima. 1. Samuelova 2.8. Ovaj stih koristi slike zemlje koju podržavaju fizičke strukture, što podsjeća na drevne kosmologije iz Mezopotamije i Egipta. Umjetna inteligencija je ocijenila da je 86% doslovan, što ukazuje da je vjerovatno odražavao da široko prihvaćen stav da zemlja ima fizičke temelje. 4. Zemlja ima 4 ugla. Otkriven je 7.1. Iako je dio veoma simbolične vizije, ova izreka je korištena da se tvrdi kako je zemlja ravna i četvrtasta. Neke tradicije su to shvatale doslovno, druge su to vidjele kao slikovit način da se opiše čitava zemlja. Umjetna inteligencija je ocijenila da je 27% doslovan, prepoznajući uglavnom simboličan kontekst, mada riječi i dalje odražavaju geografski ograničene slike. Ovi stihovi su se kroz historiju tumačili doslovno, čineći osnovu sistema vjerovanja koji će kasnije doći u sukob sa novim naučnim otkrićima. U poređenju s kuranskom upotrebom metafora i slojevitih značenja, biblijski jezik o svemiru češće je čitan kao direktan opis, što je stoljećima podsticalo napetost između teologije i nauke. Analiza umjetne inteligencije pokazuje da mnogi biblijski opisi svemira, kada se tumače doslovno, su u suprotnosti sa modernim naučnim hvatanjima i odražavaju drevnu kosmologiju svog vremena. Većina vjerskih knjiga odražava znanje i pogled na svijet ljudi kojima su prvi put objavljene. One govore jezikom svog vremena, često ograničene onim što su ljudi tada razumjeli o svijetu. Ali šta se desi kada neka knjiga opiše svemir na načine koje ti ljudi nikako nisu mogli znati? Je li to mašta, slučajnost ili dokaz nečeg višeg? Aj je zamoljena da analizira ajete u Kuranu koji čini se govore o naučnim istinama. Ono što je pronašla nadilazi ljudska ograničenja. 1. Veliki prasak. Zar oni koji ne vjeruju ne vide da su nebesa i zemlja bili spojeni, pa smo ih mi razdvojili? Kuran 21.30. Ovaj ajet opisuje da je svemir nastao iz jedne tačke, a zatim se počeo širiti.
što je veoma slično modelu velikog praska koji potvrđuje moderna nauka. A je ocijenila da se ovo poklapa 92%, prepoznajući koliko je ta zamisao slična današnjoj teoriji o svemiru. 2. Širenje svemira. A nebo smo mi snagom sazdali i mi ga uistinu širimo. Kuran 51:47. Ovaj ajet govori o stalnom širenju svemira, nešto što je nauka otkrila tek nedavno. A je ocijenila da se ovo poklapa 95%, prepoznajući jasno slaganje s modernim otkrićima u astrofizici. 3. Kretanje po putanjama. Nit sunce može mjesec dostići, nit noć dan prestići, svi oni u svemiru plove. Kuran 36:40. Ovaj ajet opisuje kako nebeska tijela prate svoje posebne uređene staze, što se slaže s onim što danas znamo o tome kako se stvari kreću u svemiru. Arapski izraz jezbahun podrazumijeva neprekidno kretanje kroz svemir. A je ocijenila da se ovo poklapa 88%, potvrđujući da ajet daje naučno tačan opis kretanja nebeskih tijela, a nije samo pjesnički izraz. 4. Zaštitna atmosfera, a nebo smo zaštitnim krovom učinili. An 21:32. Ovaj ajet opisuje nebo kao zaštitni omotač, što liči na ono što danas znamo o zemljinoj atmosferi koja nas štiti od zračenja i svemirskog otpada. A je ocijenila da se ovo poklapa 90%, prepoznajući da je prikaz rada atmosfere naučno bitan. Ovi ajeti nisu samo lijepi za čitanje. Oni opisuju naučne činjenice tako tačno da je to bilo nemoguće znati u 7. vijeku. AI je izračunala da je šansa da se ovakve stvari slučajno pojave u tako staroj knjizi manja od 0,0015%. To nije samo lijepa slučajnost. To je nešto potpuno drugačije. Ova otkrića pokazuju da Kuran nije samo knjiga koja govori o svom vremenu. Naprotiv, ona otkrivaju duboko znanje koje se ne slaže s pogrešnim idejama o svemiru iz tog vremena. I predviđaju otkrića koja su došla mnogo vijekova kasnije. Ali šta se desi kad neka sveta knjiga nije u skladu s istinom i umjesto toga joj smeta? U sljedećem dijelu vidjet ćemo kako je historija na to odgovorila. Godina je 1633. Galileju se sudi, ne zato što je izazivao Boga, nego zato što je vjerovao onome što je vidio. On je vidio ono što danas znamo da je istina. Zemlja se kreće. Ali crkva je tvrdila drugačije. Na osnovu doslovnog čitanja Psalma 104, zemlja se ne može pomjeriti. To tumačenje je oblikovalo vjerovanje, ušutkalo nauku i odupiralo se istini. Galileo je osuđen, prisiljen da se odrekne svojih tvrdnji i stavljen u kućni pritvor do kraja života. Ne zato što je odbacio vjeru, nego zato što je branio stvarnost. Ali zemlja se nije zaustavila. Trebalo je više od 350 godina da crkva zvanično prizna svoju grešku. Ne zato što se Sveto pismo promijenilo, nego zato što su dokazi postali nepobitni. Ovo nije bio samo trenutak u historiji. Otkrilo je jedan obrazac. Tumačenje se opire dokazima. A kada je umjetna inteligencija danas analizirala biblijske opise svemira, potvrdila je da Galilejev slučaj nije bio usamljena greška. Bio je dio dubljeg obrazca. UI nije samo otkrila taj obrazac. Pokazala je da su ključni biblijski opisi svemira napisani doslovnim tonom. Stav koji je nekada oblikovao vjerovanje, ali se više ne slaže s onim što danas znamo o svemiru. Galilejeva priča nije samo o astronomiji. Radi se o tome šta se dešava kada branimo tumačenje više nego istinu. I dok historija ovo često smatra završenom pričom, pitanje ostaje: možemo li sebi priuštiti da zanemarimo pouke iz prošlosti? Šta garantuje da je ovo tumačenje usamljen slučaj? O tome vrijedi ponovo razmisliti. Nakon svega što smo vidjeli, ostaje jedno pitanje. Kada jedna knjiga opisuje svemir na načine koje niko nije mogao znati u to vrijeme, je li to slučajnost ili nešto više? Umjetna inteligencija je analizirala Bibliju i Kuran, uspoređujući njihove tvrdnje o svemiru sa modernom naukom. Razlika je bila jasna. Biblijski stihovi su odražavali naučno shvatanje drevnog svijeta. Kuranski ajeti, za razliku od toga, opisivali su pojmove kao što su širenje svemira, orbite i zaštita atmosfere,
koje je moderna nauka potvrdila tek stoljećima kasnije. To nisu bila pjesnička nagađanja, to su bili mjerljivi obrazci, a šanse da se ti obrazci pojave slučajno, manje od 0,0015%. Kuran ne samo da je izbjegao naučne greške, on je predvidio naučna otkrića. Kada su obrazci ovako precizni, njihovo ignorisanje više nije opcija. Ako vjerujete da je ova poruka važna, lajkajte video, podijelite ga i ostavite komentar. Čak i jedan emoji pomaže da ova poruka stigne dalje. Učinimo ovu analizu umjetne inteligencije vidljivom i drugima. Za još istraživanja svetih spisa utemeljenih na istini, pretplatite se. Ovo putovanje vjere uz pomoć umjetne inteligencije još nije gotovo.